pronašli smo topli dom mnogim kolegama iz Slatkotrka, a nadamo se da će još neki otvoriti svoja vrata i svoja srca potrebitima. Pa, mislim da će mi ova velika zelena maslina fino pasati u stapete. Ja sam kiseli bonbon. Pa, sirotinja ne može birati. Aj, kreni prilogu. Dobro. Izvrsno. Ostali su još samo trkači. Mi smo ono preslatki. Da kako? Pa, imamo udomitelje. Bilo tko? Felikse, znam da nismo nikad pričali o zasnivanju obitelji, ali... Znam! To je jedna od onih stvari u koje se samo baciš na glavu, spontano. Felix i ja ćemo im pružiti utočište. Može brze konzultacije? Gle, shvaćam, u braku ste 6 godina, tražite nešto da malo začinite stvar, ali vjerujte mi, posvajanje 15 djece je krivi začin. Ovi tu su potpuni divljaci. Oprostite, gospodine, ali ova mladež je janjad. Izgubljene ovčice koje traže dvoje dobrih, brižnih pastira. Točno tako. Osim toga, biti roditelj uopće nije teško. Ophodiš se s djecom kao s najboljim prijateljem. Daješ im sve što požele i onda ih samo voliš do besvijesti. Zar ne, Temi? Apsolutno. Ej, mama! Zašto Glupi TV ima samo jedan program? Ne želim reći da sam vam rekao, ali... Ej, Teberu, jesi? Ne, Ralfe, nisam vidio Venelopu. Ne otkad si me zadnji put pitao prije 30 sekundi. Oprosti, samo sam zabrinut za nju. Treperi kao luda i ponaša se super nesigurno. I, pazi ovo, rekla je da joj prijateljstvo sa mnom kao nije dovoljno. Nije dovoljno! Pa ja sam sjajan prijatelj! Jel' tako, Teberu? Jel' tako? Prosti, tko se ponaša nesigurno? Daj, Ralfe, malena je upravo ostala bez igrice. Imaj obzira. Došla si. Bog, Ralfe. Bog, Felikse. Od ti piješ kod Tepera? Od večeras. Da, svaćam te, stari. Ej, čuj, ovo sam čuvao za Venelopu, a ako hoćeš popiti, pretpostavljam da neće doći. Hvala. Znaš, ne mogu prestati misliti da sam za ovaj dar mar možda djelomično ja kriv. Pa naravno, čim mi je život postao savršen. I moj je bio. Ali gle, sad sam otac 15 djece. Nije li to pravi blagoslov? Joj. Čekaj, što si to rekao? Nije li to pravi blagoslov? Ne, ono nešto čudno. O, joj. Da, joj. Oprosti, daj ponovi. Joj. Ili joj, ili... Daj ponovi. Joj. Iboj. Da. Na što to točno ciljaš, Ralfe? Jedna klinka u igraonici je rekla da se volan može kupiti na internetu, na nekakvom eBayu ili eBay. Tako je, rekla je eBay. Ralfe, jel ti to planiraš otići na internet i naći taj volan? Igricu može spasiti jedino pronalazak tog volana i to je jedino što može usrećiti Venelopu. A ako se Slatkotrk popravi, sve one ljubke štetočine koje žive u mom domu i uništavaju moj razum, moći će se vratiti svojoj kući. Ralfe, to je važna misija, plemenita misija. Ja ću te pokrivati. Hvala, kompa. Ej, Ralfe, a tvoj račun, ostao si mi dužan. O, Felix me pokriva. Ekipo, runda za sve. Felix časti.